grūti kaut ko pēc tās spēles atkal teikt, jau kurā spēle man pēc kārtas ir, jā, tāda. Bet, laikam, lielākais paldies Džekiem par pašatdevi, jā, jo šīs pēdējās 2 spēles mums tāds diezgan smagas un uz 0-1, jā, tīri ielaižam gols mēs uz pieredzi, ja, kaut kur nenospēlējam kādā situācijā līdz galam, tāpēc šodien standarta situācijā nenospēlēja 1-1. Kad diezgan bēdīgi ir tas, kad kaut kur mums tā veiksme ir, teiksim, tā nobīdījusies un arī nevaram vārdus gūt 2 spēles, ja 180 minūtēs. Lai arī piegājieni šodienas spēlē mums bija, ja, un kā es tā arī teicu puišiem, kad šodien Auda bija pelnījusi uzvarēt, jo man tā liekas, ka neviens tāds sitiens vārtrāmī nebija, jo viss nobloķēja aizsargi. Vai arī mūsu teiksim, tā meistarība, ka tā bumba nelidoja vārtos, viss bija garām. Tā kā jā, Auda apsveicam ar 3 punktiem, ar Eirokausiem. Tāpēc, ka paralēli, jā, Liepāja zaudēja punktus. Interesanti vēl, kad cīnās par 1. vietu, tāpēc par 3. vietu vēl ir, un tāpēc arī par pārspēļu zonu vēl. Mēs ar metu tā kā cīnāmies. Cerams uz pilnām tribīnēm Tukumā, un tad arī pēdējo kārtu noslēgsim sintētiskā laukumā un cīnīsimies pret Jelgavu par 3 punktiem. First of all, big thing today. We got FK Auda to Europe for next year as well. It has been big part of our season goal to get to play in Europe, and we achieved it. Now, one of our goals was that we want to finish as high as possible. Still, we can't finish first or second. We still big possibility we can fight for the 3rd place. So our concentration is for the next match. But as always, we're gonna celebrate tonight because there was 7 other teams, who wanted to get to Europe as well, and we achieved it. We're gonna enjoy it tonight, then we recover tomorrow, and then we prepare last match. Jā, ko lai saka, liels notikums, un būtu lieki teikt, ka tāds nebija mūsu mērķis, jo tās tiešām bija mūsu mērķis tikt tur, kur tagad mēs esam, tā teikt. Taču nekas ar to nav beidzies, tā teikt, jo šobrīd labi mēs nevaram tikt varbūt 1. pozīcijā vai 2., bet maksimāli augstu, cik ir iespējams, šajā gadījumā skaidrs, ka tā ir cīņa par 3. vietu, un mēs uz to arī iesim. Bet šovakar, protams, ir laiks svinībām, jo tomēr mēs esam sasnieguši kaut ko lielu. Rītā ir kaut recovery, teiksim tā, atjaunošanās, un tad turpinam darbu. Thank you. And then it's a good, always, to go through a little bit the season, and our season, how we started through the pre-season, we made our goals, what we want to achieve this season. We started the season, we played, and to be this position, already 1 game left. We have secured our place next year in Europe competitions, and still we can fight for the 3rd place. It has been an amazing journey, and I'm so proud of our players. They have been going through some very, very hard moments. Maybe some moments, the pressure outside that Auda cannot play like we wanted to play. Auda can't play their way of playing because it's too naive, it's things like that. We believe it, we just knew it. We did not have a plan B, we had only plan A, and we knew it all the time. We need to do the plan A better. And that's why the boys, they work all day. And then, like today, when we need to finish this game, we showed the ugly side, that we have this inside us, that we can defend, we can throw the bodies on the line, we can defend for the last moment. But if we would have done this all season, not to play in our way, I do not believe that we would be in this position now, because in football you need to be brave, you need to play, and that's why we are the position where we are now, because we have done it. Jā, kā lai saka, ejot cauri sezonai, tagad atskatoties uz sezonu, kad sezonas sākumā bija, protams, mēs uzlikām savus mērķus, un uz tiem arī gājām. Ir
liels saviņojums un prieks par spēlētājiem, par visiem kopā, kad mēs šos mērķus varam sasniegt. Protams, bija kaut kāds brīdis, kad varbūt cilvēki neticēja apkārt, kad Auda nespēja spēlēt to futbolu, varbūt kā viņi gribētu, varbūt kaut kas neizdodas, bet tomēr mēs ticējām sev, treneri ticēja, visa komanda ticēja. Protams, bija arī plāns B vai plāns A, bet galu galā mēs turpinājām darīt to pašu un ticēt sev. Un galu galā mēs parējām raksturu, spējām arī to melno darbu padarīt kā komanda, mēs bloķējām sitienus un galvenais galu galā atkārtošos vēlreiz, mēs spēlējām savu futbolu un tam ticējām. And then how Auda second year in the Virs League, how we have been growing as a club as well. Now we do look a good club. We do know as well that there's a lot of things we need to improve, as always in a football, but we are on the right way, and that's why I'm so happy, because it has been amazing journey. It has been amazing journey, which not in the end, as I said it, we still have one more game. We want to finish as high as possible, but this was not a little thing, it was a big thing what we achieved today, the European place for next year. Nu jā, un pēdējā lieta, jā, Auda, otrais gads virslīgā, bet Auda ir sev pierādījusi un jā, esam, teiksim tā, arī kaut kādā veidā kvalitāte, bet, nu, pieredze ir lieliska, kā jau Simo arī kā treneris teica, superīgs sezona, lielisks ceļojums kopā ar komandu, bet mums vēl ir jāizdara lietas un jāsniedz trešā vieta. And of course, no one can do this alone. Of course, the players, all of the players who has been part of this, they have done the most job. But I have to say thank you for my staff, how much work, dedication, how much heart they put in to work it, to make our team better. And it has been nothing but a pleasure to work them every day, and that's why we have had fun. We have enjoyed every moment. We have enjoyed those moments when we were down and no one believed us. We believed that, hey, we come here and yeah, it has been good. Thank you. Jā, tas, protams, nav, teiksim tā, ne jau Simo viens to ir paveicis. Viņš tiešām saka lielu paldies visam staffam, visam komandai, spēlētājiem, protams, arī staffam, treneru korpusam, jo tas darbs, ko ieguldīja, tiešām ir milzīgs. Un tiešām pats galvenais, ka arī grūtajos brīdos mēs bijām kopā, mēs ticējām, mēs viņus arī baudījām, bija jautri, garlaicīgi nebija, un galvenais, ka mēs ticam viens otram un varam palikt liels lietas. Then last but not the least, our fans, not always the most, but most passions, you know, how they follow us. They have followed us, they have stand next to me in press conference. We were lost 4-0. They could have doubt, they could have done anything, but they cheer us up. They cheer up, you know, our team, and I'm so happy for them, you know, that we could bring them this moment, bring them, you know, this next year, these European games. Jā, protams, vēlreiz fani, milzīgs paldies faniem un to, ka viņi mūs nepamat arī grūtos brīžos, teiksim, arī pie rezultāta 0-4. Viņi neaiziet prom, bet viņi atbalsta mūsu un komandu, un forši ir tas, ka mēs varam dot viņiem pretī kaut ko, došos lieliskos mirkus, kā, teiksim, Konferences līga. Yes, thank you.